Ore munini wa rais Rigathi Gachagua umirite kurutha gikaro na atongoria ma Meru Morontoni wa gucukaniria ngwataniro gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na MC ma Meru riu akarimo mwa Meru mariuga mari na wirigiro ngwataniro ikonekana gatagati ga atongoria ni mongerete mauga makambiriria kuona uthina mbere uroremetwe ni nkushanio ino. Kevin Kimathi na rugono ruru. Ode munini wa rais Rigathi Gachagua aciumite buru ikikaro na atongoria ba kaunti ya Meru ndikendoswo rumwe na thiri ati ka atongoria bao muno gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza na MCs ba mbunge ya kaunti ya Meru riu irugiro ibocokerete kiria kariba mwe Meru wirigiro bwa ngwataniro yani buru kiria atongoria bao boria bwaremete au kanyumene kwenda kwira atongoria ba Meru kaunti yetu bila tukwenda Mwangaza ingwataniro itukwenda kuona speaker akiaragia mantu angwataniro itukwenda kuona atongoria betu ma MCS leadership yo ikiaragia mantu angwataniro na inkwenda ochokeria mheshimiwa deputy president Gachagua nkatho no tunajirite program we itukuromba ma MCA baitwa ingavana wetu mwendwa Kawira Mwangaza ibakare nthi bawatanire kwithire kwina uthuri ba CC ikwithire kwina uthuri ba chief officers ikwithire kwina na maendeleo ya mantu yangi ya kwendekana na tuone antu ende bakiendelea na world fund tuone kinya barabara ikibwithwa tuone mathoko yakibwithwa na nontu bainye mwathani ndina witikio Meru County yakura na itumikio kwenda muno ngwataniro ati kangavana na MCs ba Meru amwe na atongoria bangi kuringa na burea kinya mirandi mwanya romithai kumania mpathu iyo. For example kia wita Kiambu County kana weta Murang'a County industrialization rate ire nara nini mno lui inkuromba bumenya kwina kinya investor wa kuma Meru aurire konyorikia nkandi kia kinya Mombasa mweri yo ekenda na ekonyorikie kia ire kenda kitethia kana Kameru kiruterero wandiki bwangui investor u narare wiko kwa nontu bwanthe tuire ikwendelea ki county ya Meru akithwana kinya wiki ya county ingi ironkuria atiri ikia kwithira investors bau ibakona nthetu yukara kweri antu kwina andu ari tomba witiki kuyageni baitikiria kuya kureta mbecha cio kana industry cio ki Meru County ngwataniro ya MCS na gavana Kawira antu ibamenye te agwinyangia mbia ingwataniro yo karia mbia cha Meru cha muringi kura in case na ni onkwenda kwira Meru beto bonthe ba Meru County 45 wands ira charingire ma MCS kura boke agwile la thaibo kona MCA wenu na kurwa Kawira mbere bota muthikirira orie ni interest yewe impi oke agwetha interest yewe personal oni nkwana bwithe bra boss ya gwithakia oke agwetha utekwatanira boss na we muruti ngo moya kawandika baroka uga oni ngwere uketha boss ure omba thikirare ondire ndi kwana mbi lakini te urwa boss no to bathina ciagu embi wewe ngwa nkuluki kwenda kuwa gavana Kawira aishimike na iturona inkathe mwekuru oni ndari seneti ida igirunya seneta sifuna akiwa iba chumbura wa iba mwe so ira tiba menya ushindi bwa Kawira ni ushindi bwa muringi kura na ira tendro tureka kurongwanira ira indro urai Kawira achindira no tu muringi kura achindira lakini amwa abu turi wari ngwataniro MCS na gavana tuwatanireni kenda Meru yeta mbere na tuterende entertain wana ringi uroka ithira kiro ya Kawira tutandili na yeye sisi kama wapiga kura. Kiripotera Weru TV kumatiania Bita wa Kevin Kimathi.